Сал сақалары ақта тариф әтмеге аздырмы студияда мен Султан Истакаева чалышам, хайрлы ақшамлар. Cumhuriyet yolbaşçısı Ahmedет sokaklarındaki vaziyetini teftiş etti. Şehrini nasıl dönüştürmege planlaştıralar? Kiriç'teki Canıkoy'da Ulu Vatan Cenkinde iştirak etken 180 askerinin kemiklerini taptılar. Tavrida trassasının umumi hazırlığı kaç faizdir? Шадия Аджи Усманованың tek bir arzusu бар, Қарти Осевінде yaşamağa istey. Қырым сәкенлері боксчы Артур Зияддиновны тантаналы суретте қаршыладылар. Қырым yolbaşçısı Ahmedet'nin sokaklarında teftiş geçirdi. İşzereti ketişatında Sergey Aksyonov profil vezirlerinin ve şehir memuriyetinin vekillerinin beraber şahsi evler sektoruna çok kvartiralı evlerini ve magistrallerini bakıp çıktı. Cumhuriyet riberi kaydetkenine göre hakimiyetinin vazifesi 2 yıl içinde en azdan 60% yollarını normatif alga getirmektir. Bundan da gayrı duraklar ve parkovkalar sayısını arttırmak, kaldırımlarının keyfiyetini eğleştirmektir. Ағымдaki Сенеге Воровска ve Шмидта sokaklarında kapital tamir planlaştırıldı. План действий будет опубликован до 15 февраля и с уточнением адресов, координат, то есть и так далее, сроков проведения ремонта и схем перекрытия дорог в каждом без исключения микрорайоне. Таврида трассасы 85%-ға азыр. Ахмедет районының Мазынка көйінде Керіч-Ахмедет yolunun sonki kısmı kurulup başlandı. İşler nasıl basamakta? Hareket ne vakit açılacak? Bu hafta bizim növbette kelefhamızda. Yolun bu kısmında gece gündüz işçiler çalışalar. Ahmedет rayonunun Mazınka köyünde Tavrida trassasının bir kısmı da kurulup başladı. Evvelleri koruculuk işlerine gaz boruları keder eteydi. O trassаны atlap geçeydi. Mesele çözülgen son işler gayrıdan başlandı. Şimdi mında 4 ekskavator ve 12 samasval çalışa olar leyha sızıklarına yetkence yerini kazalar. Bundan son bu yer çakılının sonra ise asfальтобетоннен töşelecek. Планируем к весной уложить асфальтобетон на этом участке и пустить движение по основному ходу трассы Таврида на Симферополь. Сейчас движение в районе села Донское и Мазанка происходит по участку старой дороги. Endi Bardiye trassada 3. hat asfальтобетон töşelip başlanacak. Sentyabr ayınaca yolun hepsi 250 kilometrini kaplanacak. Ekinci nevbetinin kuruluğu araba aydavcılarına bütün yarımadamızda 4 yolaktan katnamağa imkan verecek. Tavrida araba yolunun eksploatasyaya kersetilmesi 2020 senesine dekabr ayına planlaştırıldı. Sefer Şukurova, Sevil Memetova, Dmitri Nizavoy, Millet için. Kiriç'te Canıkoy kasabası yanında 339. Atu diviziyasının mezarlığı tapıldı. Bu yerde Ulu Vatan Cenk'te kureşken 180'ge yakın adam kömüldü. Barının adı belli. Bu diviziya Kiriç azat etilüvü için kureşti. Az vakittan son episi askerler şan şöhret ordenine nail oldular. Onların arasında Sovetler Birliği'nin kahramanları da var idi. Они участвовали в освобождении Таманского полуострова, в прорыве голубой линии. За освобождение Таманского полуострова она получила наименование «Таманская дивизия». Здесь с первых дней высадки бойцы этой дивизии, командиры, проявили массовый героизм, что и отражено в боевых документах, в наградах. Mezarlık olğan yer yolunun kuruculuğu devamında anıklandı. Bu toprak damartasında işler 170 güngece toxtatıldı. Kemikler ekshumasiya etilgen son olarını ağa kardeşlik mezarında kömmege planlaştıralar. С почестями перезахоронить, конечно, может быть, это и не совсем правильно, но, по крайней мере, родственники погибших, им будет проще приехать, положить цветы на могилу своих дедов и прадедов. То есть это уже будет более культурное. Шадия Аджи Усманова мескен алу невбетінде 30 yıldan berli turam. 87 yaşlı kadın balalığından sakat. O emek veterаны olarak tanışlarının evinde yaşamağa mecbur. Tafsilatlar Ayşe Şulakova'nın levhasında. Şaditam jirіңіз, çay içmege.
Эвнын сайбы Алия Изетова Шадия Картананы чай içмеге давет эте. Эсли башлыкадын энди айленын азасына чевырылды. Изетовларнын эвинде аман-аман ярым ел яшай. Вирус. Yaxşı sağ ol. Ne gerek daha? Yok, sağ ol. Bol. Al, Sağ ol. Sağ ol. Kadın Kırım'nın paytaxtında 1933 senesi dünyaya geldi. Ulu Vatan Cenkinin ve halkımızın dehşetli vakalarını pek yaxşı hatırlay. Nemseler Ahmejitke avadan ucum etkende onun ayakları yaralandı. 2 yıl ben Balitada yattım. Aluş'ta dedim. Tüberküloz kosti dediler, liçitse ettiler. Sonra normalde küçük ne oldu? Bundan departata gitgidime ek kastelmen jüredi o bağlamaz. Anda da Samarkanda da meni liçitse uçot kalıp liçitse etip жүрген ediler. Шадия Картана эрте балалықта анасыз бабасыз өксіз қалды. Олар сүргүліктің бірінші yılları элак oldu. Ағасы ile Өзбек айлесінде тәрбиеленді. Мектептен сон яш қыз педагогика университетінде оқып фабрикада çalıştı. Sonra başka vilayetке yolanıldı. Анда esap dersinden hocalıq etті. Böylelikle Изетовлар Құрантасымен таныш oldu. Komşu olmaktan gayrı onlarının ballarının sınıf rehberi еді. Өз Құрантасыны ойледі, құрып olamadı. Қырым мәселесі башланғанда Шадиттан бірозы қалмасын деп, біз өзіміз омалде анам сау еді, тизем сау еді. Оларын Өзбекстанда қалмасын деп, өзімізмен бірге алып келдік. 92 yılı. Нефа Хачының Осевы yok yıllarca soy soplarında sığınıp omur geçirdi. Şimdi ise İzetовларға көчіп келді. Я говорю, Шадиттам, говорю, у вас, говорю, ноги болят от нерв. Вы, говорю, на что-то нервничаете. Поэтому, говорю, поехали к нам жить. Она прожила у меня месяц. Уехала она здоровой, снова уезжать здоровой туда, к своим племяннику. Там живет. И в этот раз что-то ей стало совсем плохо. Она говорит, мне тесно, действительно тесно там. Там темно. На первом этаже живут они. Какие-то комнаты тесные. Ты говоришь, там кеттік бізге. Побудьте у нас, будьте и там, и тут жить. Şimdi Şadiye Bitan'ın alı yaxşıca o sevimli işinin uğraşa. Bu Kur'anta ise ona tuğanları kıp oldu. Közlüksüz. Yok, aytamadı. Közlüğü operat etkende berdiler. Şükür. Даже biz açık olup bozduyuz. 20 yıldan beri emek veteranı, balalıq saqatı Şadiye Kартана cenk iştirakçısı olarak Ahmejit'te kvartira almak nevbetinde turdu. Şimdi nevbet boyunca 13. olğanına ay. Hatta kartlığında onun öz evi olacağına umutunu joymay. Ozun iyinde, ozun toşeginden yaxşı yeri yok balam. Kayda barsan bek konakbay sapırlıkta bek mod bulasan ama oz iyine kelgesin anda safsam jengillik bolup toşeginde jatkanda yaxşılık bolmaydı. Bugün Ahmejit'te federal maksatlı programa boyunca reabilitirlengen gражданlar için mesken kurula. Bu nevbetini eksiltmege yardım edecek. Bu yılı dekabr ayında paytaxtımızda 162 kvartiralı ev eksploatatsiyaga kirsetiləcek ve da 3 yanı ev kurulup başlanacak. Ayşe Şulakova, Rafael Vahidov, Maksim Turchev, Millet için. Ахмеджит акимиетті 100 яны автобус сатын алмаға планлаштыра. Нақлиет муниципаль ташыйыжы гор автотранс için әлді етілежек. Шер мемуриетінде қайд еткендері кебі бұл қадар араба мүйсенің ихтияжыларыны толысынен қапатacak. Шер муниципаль ташыйжы көчücü теркіп сесында устун чықсын деп тырышы. Оптимизациядан сон біз планлаштырамыз ве ойледі олар. Яни муниципаль ташыйжы жемат нақлиеті паркының 60%-ны алacak деп түшінем. Кечкен сене Жемхурет yolbaşçısı Сергей Аксенованың авалесі бойынша Крым троллейбус идаресі үшін тижари олмаған лизинг программасы бойынша да 100 нақлиет нұсқасы сатын алынған еді. Крымда детство безопасности адлы федералиха башлана. Бутешибюс энді Русия Федерациясының 85 регионына қаплап алды. Эсас мақсат yol нақлиет қазалары нәтижесінде зарар көргенлерінің сайысыны эксілтмектір. Бұсене тренингілер 30 перинаталь мерkezде кешірілді. Бүгін тешкілетчілар Ахмежитке етіп келділер. Крымда иштимай жеттен мұй леха осешіні сентябрь айында башлайжақ. Малюбат берген мастер-класслар тибби хадимлерінің назари ве амели азырлығандан ибарет олacak. Наш тренер обучает тренеров перинатального центра, которые в дальнейшем смогут обучить молодых мамочек правильно использовать детское удерживающее устройство. Нам необходимо, чтобы наши тренера доносили эту информацию, развивали культуру вождения, если у вас на борту есть уже маленький пассажир.
Женщины Крыма адлы региональ джема тешкілеті 5 яшыны толдырды. Бұ санна Ахмеджетнің Франкуадына китапханесінде концертнен қайдеттілер. Эсас мақсат жымхуриетте бірдемлік ве муабетлікні барышық ве тынчылықны пекітмек. Фаал ішбірлік үшін қадын қызларының күчлеріні бірлештірмектір. Байрамның тешкілетчілары Крымның курорт ве туризм везірлігі ве девлет милетлер ара комитеті. Милетлер ара мұнасибетлерінің инкишафы етмесі үшін ярмадамыздан ве ондан тыш фаал çalışқан эрбапларны фахри ярлыкларнен тақдирледілер. Bundan da gayrı kitapxanenin binasında ameli süslü sanat sergisi taqdim etildi. Mında resimler, teri ve ağaçtan yasalgan şeylerini görmege mümkün. Ekspozitsiyada Kırım Tatar nağış nümuneleri, milli kiyimlerde kuklalar, eski yazıları olgan keramika ve dekoratif kutular nümayiş etilgen. Сегодня я презентую свою ручную работу, шкатулка расписная. Она инкрустирована стразами Сваровски. Полностью хочется подчеркнуть стиль такой, можно сказать, старины в современном контексте. Поэтому я решила, что было бы хорошо поделиться этим с нашими гостями. Керечінің жаны көйінде яшаған адамлар жами тікленілмесі үшін майлеви ярдым сорайлар. 30 ел олар дени объект үшін топрақ айрылуыны бекледілер. Дамарта тек 1,5 ел евелсі ресмелештірілді. Амма сәкенлер қолжылықны башлап оламайлар. Бұның себеплері Ақтав Фатиме Сейдаметова тариф еті. Бұл жами үшін айрылған 40 сотка ерді мартасы, ама 25 елдан берлі о бош тура. Сәкенлер 90-шы сенелерінден берлі топрақны ресмелештірмеге тырышалар. Ләкин бұл иш Русеге кечкен сон япылды. 14-шы сенеде берділер. И шоман документлері өткен жылы февральда алдық. Ярым ел евелсі бұерде электрик хаттылар чекілген адашымды ерлі фальжилер су кечірмеге тырышалар. Көңілелері сенді чақылнен құм кетірділер. Жематтан жиямыз, мына жиған ақшыға қолымыздан келген шыйны аламыз. Ағаш алдық, арматура алдық, таш алдық. Дене иншатқа ерлі сәкенлер кереклі одаларны да қошмаға планлаштыралар. Бұл ерде проект бізге көрсеткен проектінде не жами болacak, ифтархане істейміз, мезалық бір остановкамында жаңы мезарлық берілді. Шоға абдесхане. Шымдықы вақытта жаны көйінің сәкенлері құрыжылықны башлап оламайлар. Майлеви дестек yok. Хотелось бы для наших детей, будущее поколение, построить мечеть, помочь, чтобы нам помогли извне хотя бы. Мы 70 семей, это очень тяжело. Адамлар первасыз қалмағанларға ярдым еліні ұзатмаға рижа етелер. Мұсылманларының мұқадес китабында жами құрған адамға Аллах Таала дженнетте ев құрар деп айтыла. Жаны көйде чоқ бекленілген объектінің құрыжылығыны тезде башламақ үшін еркез ярдым ете біле. Бұның үшін көй имамына мұражат ете білесіңіз. Оның телефон нөмірасы экранларыңызда көстерілем. Фатиме Сейдаметова, Максим Турчев, Миллет үшін. Коронавирус бармы, yoqмы деп дорт граждан тешкірілді. Олар эвелері Қытайда болынған еділер. Бұқта Қырым Жұмхуриеті Виахер шәрі бойынша Роспотребнадзор идаресінде хабер еттілер. Тетқиқаттар вирус yok деген нәтижені көстерділер. Коронавируслар группасы бойық, оларның әлеге яқын чешіті бар. Ама экспертлер оларның эксириеті әди юқыжы хасталығының себебі ола деп қайдетелер. Русияде шымдалек яны вирусқа оғраған бір кімсе қайт етілмеді. Лица, которые прибывают с Китайской Народной Республики, они, можно сказать, транзитно к нам попадают уже. Но тем не менее, во-первых, стараемся достаточно широко информировать население о том, что после возвращения, если в течение 14 дней появляются любые симптомы респираторной инфекции, немедленно обратиться за медицинской помощью и указать, что в анамнезе есть поездка в Китайскую Народную Республику. Қырымда тапылған яны вирус ақында тafsilatlарны Ярын Миллет телеканалында ақшам саат 19-да көстерілежек повестка дня адлы ток-шоусында сейір етіңіз. Мамашай Бақчысарай араба елінің 500 метрлік қысмы қапатылажақ. Бұл ақта Қырымдаки ват құрыжы идаресінің матбуат кәтібі Григорий Назаров хабер етті. Бұл құрыжылықны девам етмеге үшін зарурдыр. В настоящее время субподрядная организация, выполняющая работы на этом участке, ожидает поступления дорожных знаков. Рассчитываем, что поступит в ближайшие несколько дней.
Ишлер yol işaretlerini yerleştirgen son hareket sxeması dönüştürülecek. Mamaşay koyunun sekinleri için bu içide onaytsız olmayacak. Koyge başka taraftan kirmege mümkün olacak. Yolunun uzunluğu ise evvelki gibi kalacak. Artur Ziyaddinov galibiye kazanıp Kırım'a kayıttı. Yanvar 25 günü boksçı Argentina sportçısını Reynosa'nın nakaut'a yolladı. Bu vatandaşımızın 12. galibiyesidir. Profesyonel boksta o da bir mağlubiyetke uğramadı. Ahmedjet Ava limanında Kırım arslanının nasıl karşılanğanı akta Ayşe Şulakova'nın levhasında. Kırım Arslanı Artur Ziyaddinov Ahmedjet'teki Ava limanının beklev zalına çıxa. Vatanda kahramanımızını layık derecede karşılaylar. Ringte sert ve taş yürekli boksçı, evde kuler yüzlü ve yumuşak tabiatlı oğlandır. Onlarca muhlis tuğanları ve dostları. Arkada birkaç uçuf, çok saatlik yol kaldı. Nihayet Artur Ziyaddinov evde, vatanında. С далекого пути попал сразу на праздник, на большой праздник. Мне безумно приятно. Çok sağ olun. Благодарю вас за это. Вау, это дорогого стоит. Hoş geldin Kırım Arslanı. Artur tamam boylu adının beli. Boksçını transparent ve onun timsali olgan futbolkalarda karşılaylar. Kırım'ın Ava limanında Kırım Tatar haytarması yangıray. Coşkun haytarma sporçını er yerde karşılay. Omuzlarında milli bayrağın Artur milli oyunumuzni icra etti. Kırım sakinleri boksçının gururlanalar. Artur bizim milletimizni butun alemge tanıta dep aytalar. Her bir galibesi Allah'dan. Onu o bile her vakit dinini, öz milletini unutmay. Maşallah'a çok hürmet bizim milletimizden ve bütün dünyanın ümmetimizden, Müslümanlarından. Allah kısmet etsin da 1000 galibi kazanmağa. Biz pek kuanamız o bizim Kırım Tatar bala andan bakış salıp kelgen için. Ne aytmak isteyim, uzak ömür, kuvvet, takat, istekleri hepsi yer-yerine alıp gelmege Allah yardımcı olsun. Artur Kırım'da doğdu, şimdi Kanada'da yaşay. İdmanlarını da anda keçi. Boksin 9 yaşından uğraşıp başladı. Bu vakit devamında o 12 tutuşuf geçirdi ve hiç birini yutkuzmadı. Profesyonel ringte o 6 kureş geçirdi. Hepsinde knockout ile galip çıktı. Sporçının ağır çekileri reytinginin 159. satırında yerleşi. Yakında o Kanada'da Argentina'nın en güçlü yarı ağır çekilik sportçısı Cesar Reynosa'nı yendi. Он сейчас один из лидейших боксеров, профессионалов, прославляет нашу страну, нашу родину, и для этого мы вот стараемся поддерживать, чтобы наши ребята равнялись и старались выходить на международную арену, бороться, прославлять нашу родину, боксировать, бороться, разницы нет, поднимать наш флаг, нашу национальность и чтобы вели здоровый образ жизни, равнялись на таких, как Артур. Boksçı özünün vatanperverliğinden de tanış. Ringte Kırım Arslanı er vakit milli bayrağından çıka. Her bir sefer biz Artur'unu elbette de heyecanla bekleyimiz, heyecanla karşılayımız. Çünkü 12. sefer Artur galibi kazandı ve ileride de inşallah tek galibi kazanacak. Biz ona duacımız. Kırım'da Artur bütün fevral ayı devamında bulunacak. Dostları ve tuğanlarının kuruşmege niyeti var. Tuğanlarının beraberlikte kureşif için sportif zalını açmağını maksat koya. Хотелось бы провести хотя бы несколько благотворительных мастер-классов. Я подчеркну, что это мне хочется сделать благотворительный, потому что людям интересно приходить на мои мастер-классы. И почему я, если я могу еще плюс помочь нуждающим, там, больным детям или семьям каким-то, у которых, к сожалению, сейчас проблемы, то мне бы хотелось это сделать. Nevbeteki kureşif kimden ne vakit geçeceğini sporçu da bilmey. Kırım'da kuç takat toplap, yanı galebeler kazanmak için hazırlığını devam edeceğinde emin. Ayşe Şulakova, Maksim Turchev, millet için. Bugünge bu yapısı haberler millet telekanalından ayrılmanız, hayırlı akşamlar.